Юрбасирitten бутос маска кыттара анан менен аяннан оту түс оголох онна үс культура лехете боламы тиен келлибит онда таханан терапевттер битемие келистилер бихи баллана бугырыга Дмитрий Бубякин кинигатинен Нюрба Нюргунола ден спектакль туроран келлибит Нюрба Нюргунола ден спектакль биги Нюрба батальона кен туттар героя Николай Николаевич Соской тугунан. Тос маскага былырына мекытты буппут нахашы диккелен кыттан лауреат первой степени үрдігатынылан сүйсіллағы Лублан Платон Алексеевич Аюнская митін туроран көрәтчі жүлігер тахар буппут. Бұйыл бұйық кістегілін кәлен турабыт. Оннаттан бұ бары кыттатчыларға сетихини бағарабыт. Ким бәлемнәқ, ким кықтақ, ол көйдің ден алғыспытынан ұйыт. 5, Ağız, 10, 13, 14, 16 başına. Биһиги бүгүн турордубут Борис Васильев Азори здесь тихие ден кепсянинен сакалы туроруну. Оголор сүрдән ден долгуян ойнатылар, олох инструкторыгар кирдилер, онун биһиги белемнәбит жон хүрдәгин ден астынныбыт. Бу спектакль кеннеттен үчүгәйе ден сеңәрбитим ден жүлдүр сүбе режиссердарын ыран нахан чөйдүк сүбәлилер амалыйлар, итәгаспитин ыяллар, өссен некеден кайдак сайдык сөбүн, канлык конкурстарга өссө кыттык кохөбүй ден сүрдә чөй сүбәләре бердилер. Ол курдук сүрдән кейлер хайхатылар биһиги командир ролун толорбут Арсен Плотников бытын маны тағанан 5 кыз бары 1 класс көренелер. Оролларын сүрдәк өчөйдік арарын турор бүккөттен тақайқатылар. Онтын мен хадал гойдыбыт. Оғылар сүрдәғын астынылар. Бұл бастықы кіттібіт. Оның же оғылар қарақтар олмайды. Тос маскага бу бастыкытын келен кытынны бит. Сөгөрбүттен олох атын коллективтартан олох бугатын Браво бис эредихпин багарабын. Олох наха да чөйүрдүк тахымнах уопсайнан халаятчыды быгытынан наха чөй турурулар баллар. Онна бу оголор бээлери бу касбидди обрахы касбидди бу характерный бу онюну ариялларыттан олох астынан онно согуян агай турабын. Сеп, онтан бихи болда бүгүн 9 болан келди бит. Өсөдөгөлөттакка Римма Карякина хотууна ден бэбит бу сахабыт сирин суруячытын көмүс көһүгө осториялары ден осториятыттан 2 сторияны көрдөрдү бит. Тебихене малай форма болар, кыра онюну көрдөрдү бит. Атак бу холора атын коллективтери көрдөккө улхан формалары агалбыттары бит. Өксүн онотто бу дойдур дүнен билдирилди бит. Кыйыбыт агансылыгыран Аллах темага таланнар бу сери тематын арыдылар. Тос маска халаятчыларгар уопсайынан бу териен ытаатчыларга улахан барга мактал. Онотто тос маска олох сайда турдук. Күндүл театральный коллективінің кытта кәлдібіт. Бұйы болда бейгі бұл балқады структура дейін спектакль көрдірдібіт. Таня монастырия бұл, онына Таня Идеркинская ақтыларынан, Липовская кенегетінен сұрылы бұд спектакль көрдірдібіт. Бұл тос маскы бейі опсая үйіз түгілін кітінді бұд. Оқырды бастықы көрақтар бітігер бейгі болдағына бейбіт автор бұд. Бастықы драматург. Жақтар Мария Бутова Эверстова көреге дейін спектаклін кәліппет. Онына кәлін лауреат 3 степени болып, онына лучшая женская роль номинацияны олата апыт. Оқырды 2 сыры бұты әреме, лучшая женская роль, лучшая мужская роль дейінгі номинацияны. Оқырды бұйыл бейге бұл әдәрі чаттар бұтын, кәнчәрі чаттар бұтын бұл театры гетие сығыран манна оғылырға қаддақ атын театрдар үләлейлерін көрдері әрі кәрлебет. Оғылы бұл хүддәң өйділер. Ота онына бұл театры геті оғылыру сырдыққа кәреға ұғыя тұрара тан бейін ағы өребет.